TV West nehinda we barakiri nitwe on program ya sisimuka okorwa twatandika na hati tuchura umuntu gendo misho okusiyasha ishatu zakasheshe ko kutwa twaraganitse twantuza gamba aha muri amagwito okwati nena nenkwatanisa y'abazire omukukuza abana babo kandi omujenyi witu omuhumuriza mode businje gateiwa yahicire studios mwene kamerezo mugisha aye yanjireje murere muta abatwire mwena baseba abanyabo abinje mwandebereho ko kamazina nabanyatamare businje katihwa niyo mushaho kazi kandi ndakansa nashemerwa kuba niyo mukashe kunebane mu mukashesha. All right, twakwakira umurundo gundi dore umujeni no bano ijahaburizo yes hati turi umuntu gamba hankwatanisa y'abazire omukukuza abana babo tutandikire nkahingwene nuko muhumuriza je nkwatanisa nene kubereho nigane kubetara we bari munonga ine kubero cyo kubana cyabyo ne kwatanisa ine kubero abo kuba hati niko kokore partnership hati mwamu ine ka business muri ba partners mwana mukore kintu mwamu mutakwatanisa the reason your partners is because mu ine vision nemo mu sharing kandi ine cyo mukwenda kwika so imwe nkabazire mu ino kureba ngo cyo kubana cyabyona mu ine vision abo kuba twena ntumangu omombe kimurungi wena kwabana yombeka abana yombekera aparani no genda ogambira umuyo wano ndakombeka enju yawe no genda ogambira umuntu nyende enju yebishenge bishatu nyenda toilet nyendeke hati omuntu rukubayine obukakafu ninga expertise umuko byo kutera parani akutera parani dena jikore kareba wajikunda ninga niyeje deno kijya proof ngo joteje najikunda so hati ogiherezo mombeke hati umumbeki yanayombeka nanayombeka arukombekera paraneri nanagezeho ekishane cyo ino mutwe nanda kuchita mu reality kugira ngo cyobase korekwa so nco natanjana kugamba ha vision imwe nkabazire mwino kuba mu ine vision aba bana bo muri yo abo muzire nangwa mutaka mushime ko mwatanjire mutakazire no kuzara umwabugana wo muri yo mukotiship mukagamba bake twaza kushero gwira noza kwifatuzara abana ko nkabana bitu nubana twenda bana cyo ntuza kubora st yitwe twikiriza muka families enka family ni because family ne in structure zayo nebyo kwikiriza nebyo takwikiriza ne ebye kunda nebyo takunda so nco nagambira vision nebyo nebara under vision so hatima mukiba mucyo tutune kuba planning kitakabaze no kubaza konko bwiro bwinji bwagamba cyereza abo kabo twabazire ako ngaitse is not too late obwiro bwinji to planning a cent ushanga muzene campaign saving a cent it's not only money that you need the cent nazo ziri important aho kwani ziyamba ezo dreams zawe kuba kuzita mu reality konka ekukira munonga no kuba bine vision so under vision ntugambira mu byo byona abana bo wazara no yenda babe bana because twinabana ba all types twinabana bari ya street twinabana bariyo ko nubakore bakwenda twinabana bariyo munjaga twinabana bakutina abantu twinabana bine mutwe twinabana binjo munso iwo wawo mwana wozire oboriyo no yora mundabe mwana ki. All right, ni bice bimwe ebitumere ejenkwatani so bundi yarimo of course okweyendeza selfishness itwe nkabazire obwiro bwinji nitweyendeza turi proud tuine omwepanko so tutwenda ngo nono ndecha nje kibencho cyakorwa cyonka kandi koko nagambire gifite ngo gen partnership ikintu mwamukira umuhamwe no gunateka narete biteka bye ubwo rete biteka bye mu bigita murebe kubasa gukora muhame bitakubasa gukora so hatkumukwa mutine uko kwikirizana mutakubasa kutensa hamwe mukikirizana mukashitama meza mukatensa mukikiriza ngo twaza gukora ikintu bantu manyisa ngo jo pani nyaza kuba boted so hate you kind of affecting abana mwamutine kwatana sankabazire nchibantu mesa ngo abana bumwaza kora numuza kora abana muri kubatanyagura mame yagambechi dadi wena yendechi kandi abana baheza kumenya ngo tumwinde kwatanisa hate bona bakoze sanka nkakapira yana ndetse tunajwa mama kana mama na supporting yana na mangu dadi na muhekera hate bagumana babatera in fact babongera no kubatanurira kimwe hakushanga ko muzire baza kuzanka ishomero
father ati nabaheza pocket money y'umutwaro nyina arabenye muheza abana banje mutwaro ikumi achika ishomero agaruka terera mama banshabireki naho kana bangu daditarazimwe so nikireta mwe mihondano munonga ya ombana kandi kigaka kitu kibitira future kibitira kushoma kibitira kumanya ko bashimye kwanu betwaza umbantu nikite ibintu bingi nubo wa destroying the future yogo mwana twantenda turebe amakadi agago kushanga abazire batachira hamwe maybe bakadivorcinga maybe bakaseparatinga notekatekeje nkwatanise kabaheta ije nkwatanisa ne basakuba ahabo kuba iwe itwe twagira ko butikirizana nyo mushija wanje tusheme kwa ntuyivorovinga amabana twagira butikirizana tukajya mu twacu basakutura hamwe abo kwa tugine differences tuteka te mu tubasa kwa reconcilable tukikiriza njo kureberana no mukoti mwadivorcinga no bagira ngo babateraho ngo umwana ishana kuba nakoreki nyina naza kuba nakoreki baza kuba baturananye no bwirobu umucumuro maybe bazo wishebo mbwene bateraho wiz mu creatinga plan so number 1 mwe no kutekaho plan kandi to twacu basize kwatanisa konka twaza korera tabana bitu aha bo kuba uyishike ngo imwe already hatu muri yo mu future yanyu konka babana muri yo namba modelinga kugira ngo bashike mu future yawe so numutekaho plan mu mugire muyikirizana ibyarava bitakikozire hatu muzaha prince abana be no kusho so sente twaza kuzurize industry abana batu no kubakuza moral emtri mbwe kubakuza twaza koza then you need also support system of course ntubatu ine ba auntie twine ba uncles twine relatives wa grandparents and grandfathers aho bona nabatereza handi konka twine kubatu ine plan twe nkabazira ebitwayikirizana ho kugira ngo abana bitokurane muri biye no twakwa twaseparatingire all right hati omuni kigenda kiguma wagira ngo umuntu ko kutwakuza nko mukoti ni nka police abo kandi tukira kureba omwe twaza police takumpereze ki nyina abana beye kandi atomushanga kandi namazima takubikuhereza hata onashana muguma no mwana wanje nkamwe kurizana ne muhereza basic needs za kwenda aho nimba nakora kubi nko muzire no takora kubi konka buri kintu kine disadvantages na advantages iwe nko nyoka nje muri naguma nabana nko mukazi the best I can be aha mwana wanje no kumuberanye chonga tinka mama we kabatata we tokubasa ichumbweni kiri impossible kandi ndabinyo bwiro bwinji generation je iturumu nushanga bishimenya as long as I have my money I am even earning more than my husband is not even contributing anything tena changa sewe onyabo no basakubo innocent zo no munsi yona konka the best you can be to those children you are either a father or a mother but you can't be both so umushija nasa kwata ku providing konka the fact that ogo mushija nwe nyina ishe wabanabo tubarubonishe ondinjo no buwakushwe ndijo mushija no buwako batwaro wayishe nkurubo nangwa no buwako importing mu omushija whatever you think you can do it can never fill the gap of a father so ishe nasa kwa yakwibire sente konka muyikiriza gira access ahabana ahabo kuba mwana rukura tenishe nyenchaka rino utwaza nako mu research yitukoze recently norengo abana abanje bari mu crimes bari mu buhome bari mu drugs they have that virtue that cannot be filled okay watugambira amazima kananye tugo umuntu rwo kwanza kushura abo kantureba nk'abana binja bo kushanga batwara nkenda bakiri bato abana yese ababa abine issues na crime na nachi ubiro bwije no shanga hino muziro batarakuzire nabo so maybe na no mwana bitugwe oshanga yakura nareba ari mama weye wenka oshanga mwe nawo na yakuziro shanga yaba the absent father abo ko we yakabasha kumureba ati nanyenda ndebe nici eje nkwatanisa tukakwatanisa tuta kugira ngo twakuzaje abana bitu cyo kubanje beno kwicaza nko kuna nakugambere is a difference zanyu mistake harusha muracyo kwinvolvinga amabana mukamanya ngo abana aba nko kuna nakugambere ready you to had ni already ndi mu future yanje konka abana bonyene future yabo ni nyencha kare so nyino kureba ngo nataho muhanda plan ina nagambere na vision tukarengwa abana aba bajya cyubahika no kwikirizana mukagumana mukagira principle mbone bintu mwikirizana aho mukagira kare
school fees yesero provision basics needs kuko wagamba zero abana bine kusho abana bine college mbone ukore ngo ibintu by'umwana arukwenda kukura biro then also mukaba available ishe yabatariho kandi ngo icumure cy'abana bene baturananye umucumure cy'uri kwija reka bazo wisheho bareho abanyabuzare ba uncle bene ba cousins babana habo kuba iwe nyanshakare wabo taciruho ubwo umwana aza kuba nanda abanyabuzara umuntu basakuzoka abakazi no muze gushereka abana ngo umushinja akakora kuba yakunyizya utinda mugambira abo wabo utinda umwereka ngo ubwo utinda ukanga kumugambirishe nyanshakare umwana ogo nate ejojo vacu muyiba kwa bino munda yo kwenda kumanya their sense of belonging uri umwana nabaji no mutuma kwenda kumanya horga ubwo mwana nagumana kakahinda aha mutuma kandi kakaba filled by anything so you know bamoreka obana barungi obana babi obana boro obana bagiga we nawe ayecera mu inyenzi ekikubasa kumenya kandi abantu nyace kandi basa kumbera bo mugasho nango nubako batambera bo mugasho namanya tahagire cyatera uwitna bitiyo no makubari ngo mutawno nkobu orukumango obofa obo celebrating ngo girembaga oba anything oba kibicurungi kwika otoine wo kutero kashika ninga tokazo wa anti utenanye kintu kireho bani kirungi bani kiru. Alright, TV West Nehinda we baraciri nitwe on program ya sisimuka twine omuhumuruza mole businje katei watu muntu gamba nkwatanisa yabazire omukukuza abana bitu nkoko yabayagambire regardless of the situation bamuka separating ngo bamuka divorce ngo batumwachikonegana yarumuna jangu abana nekintu chamani kandi tushimwe ko twaba planning je nakandi tutaka bazire mbwe twabazire regardless of the circumstances ziriho twine gumzamu kabakuza mwana katuzo mukahumuro kace tuzakuba tugarukane kiganire tweyongerayo atakarega TV West. Yako ochirumno ba TV West Nehinda program echirisisimuka kando ine Jimmy Mayebare hamwe no muhumuriza witu mole businje kateihwa turimuntu gama kwatanisa yabazire omukukuza abana mbwene byo natwabugamba nanyenda turebe ne karungici akadi advantage yabana ibine bakuzibwa abazire barahamwe bari kwatanisa abana numba sense of belonging mbakora bine identity bakumanye kibari ekibari abo tabakuburabura nubakora bine that emotional stability which is like the power bank that sustains them through life challenges ubwiro bwo kureba icyo wahendera kugamba kushanga bishye bari yoko narunda tension nabambi amanogo noria they are into relationship out and in it's because they are looking for that affirmation nubaronda someone who can love them, who can give them the love eyibashime yishe yashime kuba nabahereza hatko ko bataragitungire from the foundation umwana kamukoza rukumango no mukunda kandi urukundo yawe is unconditional kandi is strong enough regardless of what they do so nubakora bakwiyikereza bakora bakuma bar positive batari negative hari abana bakushanga umwana negative even nakant katine cyo kumanza amushimwe we niwo mweshi byanje katine bataraba muri byanje shimwe niwo mutine cyo ncakumbaho no bucakuba cyatandika stene imangu nikiza kufa hatushanga umwana atine in a sense of hope atine in a sense of atine na plan mushini plan njachikanaga banyenda kufa kantara kichibo mushati nyifaki kabandi bagenda mushaka atine mas atine yaho wena atine direction so okora bana kwantu gambo kora bana nshutu kwantu manisi twantu gambo kora bana harwe kigambo cyuba kucira kwesa ngo plants is growing konka bana no babura hatko kwate bichoro wabe nago anyway they can grow konka bana tubakukura nka plants tubakureryo mwe so abana bine korebwa nobora haza wanobora iwo muzire noba number 1 model abo ko wano modeling aba bana hine cyo kwena ngo bacheho oshemeye kubiwe no kimodeling
wanonda ngo abana babe stable iwo nko muziro stable wanonda abana babe respectful iwo respectful wanonda abana bakunda abantu babe shosho ayu shosho so to kubasa kuhereza abana cyotine obwiro bwin norito twakora mu generation ye yaba parents babe bagira ngo koresha ntagambara utaka takaza kumbuza byinshi koresha ntagamba note kinkore konka generation yiturumu abana nibakuchalenginga nano mukakashoma mukono tugambire kikandi yo so meaning twabantu tugeze kukuza abana batuyina kubakuza bakuturebera nko example abo kubishike omuzire niwe number 1 primary model wo mwana wawe so ebyo kuba nokora omwana wawe naje akora ebyo nano kukira byabere birungi sima mukama byabere bi nabo ntubashabira. Yes, office yawe yo counseling abantine kakesize zo kozera ukashanga ubundi root cause eri kuja ko mwana ainemuka an absent parent obako mamwe eninga kadadwe ibyo nibyo binje ibyo nibyo binje because hatonore ubwiro bwinje hatebere turyo mukuronda sente no mwana no muzere nakwata mwana baby class hamtom body. Of course we understand there are those extremes where okureba ngo kumureko surrounding yo muka maybe ba made in dangerous but chakubencho baska what we call primitive years 0 to 7 years omwana shimye kwa ine no muzika abo kububwire nubwo kuba madoringa obubwire nubwo kubegese kirongi nekibi obubwire nubwo kumanyogo mwana ayine mice mbi ninga tajine okata umugambire kikiri kibi ekini kirungi hatu wota mwe nuri yamoge saliyari kandi umwana ware yarenga ha 10 years akazomutine ubwo nota cyumubasa so no ino kumuri yakiri muto n'abanyankweni bakatine kintu kakakiri kabisa hato gumwana wota mukwatira kiga hanso kare na jumira nabara kujya tukumijiro kujumira n'ikibi okamurena na yibo kamugamba ruto kwibana ikibi okamureba na koresha kamugamba batacyo n'ikibi okamanye kukireta niki so ejo absenteeism yabazire ne cause niyo results ya everything we are seeing today. Abana kushangana baridinga strikes amashomero bakakweta umwana wawe yakoresha kwa jota ahubwo takaba mwana takuchura bakakokora yo mu cyumuro yo nota mwere no kumugira nota kumanya what they can do and what they cannot do. So as we kutukugambe ikintu cyo kujya ngo abazene babataru abazire batekateka mushana ntubantu manyisa ngo okubaho no kuzaho okasiba muka ukabura ukasiba ukabura kurya naenda kushoma hati zo sente ndiazikora icyo cyo tukumanyisa hata roje tweta quality and quantity tukumanyisa quantity tumanyisa quality abo kanyona naja munaenda tusiba mukizo bana n'abana umwana no wasa kujya tuburi Saturday weekdays ninza kubandi bize konka Saturday abana bakora bene schedule bakumanya ngo ha Saturday mami n'abaro so Saturday nsa kuswiminga Saturday nsa kuyerenjo Saturday nsa kuteka na mami toro kwa kuteke cha Saturday mami naza kutwegesa na kutugambira byarabere mari umwana nubu wakukikora just 5 minutes tumuje matebeza kabozi just 5 minutes but Saturday mami natebeza ka 5 minutes it's enough konka bakabana bamenya ngo they can count on you for something omuzire waboreshe buba mwana to maybe toro no korra heru maybe no korra Kampala district ndijo no basa kuteresa umwe bro na kamedie katorobeze bintu no basa kuteresa umwe za WhatsApp for the 30 minutes ogambe nabana bawe how was school mwasiba mataye cyabateganisa nekiha what is the challenge that you are facing babene bamanya ngo buri evening shahe mwene cheka dade na ana teresa so echo nchibahereza something to look forward to agumana amanya dadito na teresa mu buri even no shangana baganira no mazambo yawe dadito na ter oshangana dadito datakatera gabambe tumukumanya hiyajira benshi shaka zaidi tukumaho yajira na ijanga gumwe kandi nabo kwakwisha tukumanya no kuyagenda so abana obura kubahereza ikintu cyo kuhanginga on so no bakushama ko gitabana banje ninza kubahereza 10 minutes ahasana konkazi kaba wafi konkanda zikaba consistent abana no they believe in consistency and routine hata robana kushangana bajangu omucyumuri tonto mangu dad na akutwara out during time ntubati busy dad na bar busy na ronda sinde konko mucyumuro kutukumura ti
so baba bine an expectation to meet with dad, or an expectation to have their parents. So at times parents yenda kuencouraging amete kuchete abantu gamba ngo mugire musiba mukamushitani konka creating aho some one day or 30 minutes or 5 minutes obeno jetezi neza abana baje. Alright. Nkanoshanga uriyo no gamba nabana homework mubene mukora nje ninyisha ko nkashimame uriya Snapchat arichi so ninja bazire ko kuwahura umumuriza rugamba we can do better chaka ahakuza abana tekumanya ibinde bwano indagamba bikwatina n'ikwatanisa y'abazire tuye no kumanya ngo abana niyo future yitu hati nyanchaka yo ntache basize okunayorira abana nuko kuza kunyama kuna naborereje bari abana bino mutuma bino abana bakufayo bari abana bino buntu nanye nubaza kunjiro wundi so hat ko kubotorereje abana noza kurira nyenshakare warebera abagurisa bari mu cyaro batina no mwana yakuja kubareka nare nyinshira no kubareba warebera baza bakikuru bakora baha bakushabiriza sinzi 10 kandi bakujya ngo bari n'amazara munana abana babo bari narandani icyo nkibanci manyisa ngo ine cyabireho aha foundation ida kabora kubi yabacuya haro bazira bakora ko bana bakacwanja guza mbene bakabatamusana no mukosha mwana atakwenda ngo azina no bonazo wa friend arira yo Christmas konka takazo wa so shanga bana bakunga so tuinde kuchimanya ngo abana bitu ni investment yitu ya nyenchakare so reka tubakwate je tubaho bwire we will not always have these children to be in the hati ka to be investing mu nyenchakare ku babagenzire they will return what we invested in them, so it is a win-win. Wabateka mu bwire bwawe nyenchakare niyo nabaza kujero hari umuziro wo kushanga abana no bafoka jote abazire kabina abana ushanga batakubasa no kumwikiza ngo yagure na nahabona bamusaraundinga mame dad konkaro homba kujango no bakujango yafa mbajango ashumba kama naye ba ushanga nabamujyango nico kurebe ate nacicenga bwaci tucira kurenka streets zambara aro ba street kids haruna na ba street parents ushanga umuze yarya street yubuza tunka sho gutarazire taine bo wabo chi so ninje bien byo one of the factors ebu contributinga kushanga umuzire abamuna bazenoja no horana na tunywa abana banje bakanyanga ukani jati nkwami mwana nawe nayimukaho nakwanga nababine bakoze abo kumana takwasa kwanga. Alright, tushira umuntu gamba ahankwatanisa y'abazire umukora abana mwabora muta obamura hamwe obamutara hamwe aro sinayo zo kushanga umuzira atakwenda kuba no mwana weye atina attachment no mwana weye wamweshengereza kare byona byayanjira umuntu no wasakota kumurebera ijo mureba akakuja tayine bwira atogo umwe wamwesizo kamblockinga no bawakora kuri ko muzire no takora kuko nkato byona nabyo mbona noreba background yito tukubanturga nayo ine chamane cyo affectinga how we parent hariho bazira nko kuwaga mushanga tine love y'abana yo tinyine love y'abana nkabazara yesi bene cyo kuriya bene cyo kunywa bene aho korara ikindi no banyendera cyo ushanga ko umwana wone ko yakuzire ushanga nawisho bakata bafo ikikuru bashoma baza hishoma bene school fees bene wati so konkate izo nzuru zatse twagambire kushanga abana riyoko na atine arimo horo munda ryaho natambara nk'iki papuro aka tubine roots tubine huba atachingire tubine backbone nakushenga nkwatanisa y'abazire umukuza abana babo ekinde kirunje kiryo mukwatanisa mukuza abana neki wayiro sense of belonging wayire mico y'abana ekinde ntubasagamba icyo kintu nikiyamba nikegesa abana how to socialize hata noreba family is the first unit, is the first social unit. Numwana arikwegera okusasira numwana okay kunkujana makwegera konka it's not at times it is not possible so kanje mu numwana shimye kwa nayegera okwashimye kwa natwazana n'abantu omwana utakumanya otakubasa respectingishe takubasa respectinga boss we namazo omusho takubasa respectingishe takubasa respecting iba omusho takurespectinga nyina takubasa respectinga nyina zara abana abarigiromuka bara half baked
ninga abantu bagita factory damage are damaged by home because noreba mukani yo nursery bed a home is a nursery bed omuntu gw'abantu gukora ukabona damage somewhere it will always grow with that damage no bwako gwakuzire kaba murenga ukinosha uryashanga waje damage somewhere so umwana kuba ashimye kuba nayegera okwashire ko kuza kushoshalizinga omu community na nabanda banda no murebe kwa kushoshalizinga na ba sisters n'abakwatata naba respecting ningogo mwana tule na bururinga wari umwana na buringa ba sisters be na brother umwana akuburinga na nabana hishomye wari umwana atakufayo mwayihora nka food we na binding about themselves na sakujuza sani mwinenke nkoko naka nkabishatu na take ho vera sanju wancu mayisa ngo umwana takuteka teka abandi tari considerate so wancu mayisa ngo naye comme society yar boss esente zaziri sasa nzayihaweze takwenda kumanya abandi so okushoshorayizingana n'abandi omu community nikitandikira omuka omwana no murebera omuka omureba omanya nagamba tana nagamba kubininga nagamba je arkainde ninga tarkainde hato tanka kumureba kumanya ko arashoshorayizinga abantu moto bakujya yishomera ngo nankatira omwana ekikuru gyotego namutera akasa nasiba natera ba sister ba so shosho iryo shosho capacity nitandikira omuka umwana okurora kumanya emitwaro y'abandi n'abacu ubano manya boundaries sister wanje ikikucya cy'ishenge cye yatsigaye yarestande cye yatereze myenda ye yoko kwisha no respecting ninga nojo estanda oshitamaho oriraho hama myenda mu wardrobe ojware ngituzo zinagahere njanje masa gumo tiny boundaries takumanya aho hashimye kwa natandika nahashimye kuba nako so hatu no takumugisa kumanya sangu erizo banatora na sister yitonga family tubasa kuba accommodative tube tolerant to you konka society ne expecting ngo umwana yaza kurugomuka aba finished product hati mwakora damage na production je muri turiyo tukora hati mukayekazo mu community eroho damage tubakuza kubreminga cameraman ne bakajya mu TV west na shohoze ibintu nkebi how nimyaka yamara TV stene shows that video yet ahabo kubana be expecting a better from you so is ebintu twantoreba mu society abeshire mu chembe abashije mu chembe mare do whatever capacity challenges zimwe namuru mwa with your co-workers they start from home. All right. Shiri muntu gamba hankwatanisa y'abazire omukukuza abana kandi ekintu ekikwatinena na religion tukakitereza tutatukuza abana bitu. Of course it is very important habokuba ntuma twena abakukicereza mukama niwe yatandikireho family origin ya family mukama niwe author yayo so tokubasa kombekeka etari mu ruhanga tukubasa nambo ntukiningira kuba ntuba n'abantu bingi yuore bacyaro cyo wanyu eshaheje na nangwa na naregira hotera kashani families zakuzire zukurespectinga zikuzinemo obwarahanga bakushaba no babe barya bore eshaheje waza kuba comparing na bariya babe barupompasi batakwenda kwikiza bya mukama bakubidishinga here and here eshaheje the reverse. Kandi rero no kushanga families okashanga daddy mami obunde dini zabo zitakushana ikintu icyo nacyo ni very difficult ni mango abantu binje ntibakikora na neshaheje abakunde banangwa ntihina nabo ngo maba kupracticinga but that thing is very difficult kandi nikiretera division no mbana habo kuba cyo natanka ndikugambira ha vision hati niyo n'abantu patana newe ndukutora kabayanda uri kutora kampara hatu ntuza kupata gandaga tano so hantu nagira nto itubiyita bazire bya selfish ntubuteka harabaju tubyuringe cyabana akushanga muri yo mufamere mo mushira no mukazi mwine faith zitakushana cyo kintu nikiteganisa abana. Yes, and kandi hato ndi omumuri mwe washangura absent hataho kandi hati oyishye ngo muri yecho nyewe ko mukazi nimba ninkiza ngo religion yanjye niyo perfect numa buriyo mayine kintu echo ngo nyo enchize yanjye niyo yakabiri y'amana hato shanga bana no bakurira ngo bazo wawe ishe nabakurira ngo bazo hata hamuheru abana mbatagura omukwikiriza babura kumanya ruhanga no ho mukwikiriza kashimo rango umutugambira are divided so abazire mwino kwikiriza mukagira for the sake of our children
reka tushare mutukore iki reka tushare muramwikiriza inde kushwerana mushemeye kwikirizana mukazo mudine buriyo mukazi ukikiriza kazo mudine yo mushija buriyo mushija ukikiriza kazo mudine yo mukazi konka mushya kintu cya agreement ahabo kube ebintu byo kwinvestinga mu bana banyu nibyo barakora nyenca kare cyo cyumesa ngo umwana yakora kumanya ati ndayenda ninjira religion yanjye umwana nagire hari kushanga ekezo kushanga ngo mukaza ine religion neye umushija ineye umwana nashabura ahandi umutaba mbwe hato shango mukahariyo hariyo supermarket yedini kandi tugambe barashiri nitwe aha TV wese nindenda chikaza kama 13 ezaraba omurushaha ibiri zakasheshe katuzomuka humura kace ntuza kuba tugaruka tukendere kiganiro citu atakarga TV West. Simuka kandi kino mjenyi witu omuhumuriza mwere businje kateyihwa turi muntu gamba ahankwatanisa y'abazire omukukuza abana etware scenarios nyinji waba mwabana mukitura hamwe n'umukikorengana hamwe namaba mutakutura hamwe mukatwikirizana ngu abana niyo feature yitu mbwente no kwa investinga mu ubwire ubarebere basic needs nkezo tuzubayiseho kujanyensia tokamanya owakubasa kurebera so mwene tukendera nanyenda ndebe abazire hati tukorechi ebire byaremere bitwakubasa kutereza hati nibire ngo kuna nabagambira to kubasa kwecotine ito twenka twene kokora mu muru abo ko mwirwe nyine shanga ito twenka we are wanting abenja bariyo ba parenting tutora parented so tunamara baye so tingita kabandi turiyo to practice injira hamurimo so conquer with the technology and resources and knowledge that is around us we can read you can read you might no parenting is not about being perfect. It's not about the perfection there's no perfect parent on this whole earth. Conquer it is just being present no kuboruho ukakora ibyo rabase aho takumanyoke. That's why we have grandparents, we have sisters, we have support system, we have people who there are people in society abokoroka ko abantu borire abana be bebuze utkunka shimwe cyane mu kikora muta with this group sino shanga a lot of counselors they are teaching this and this psychologists. We can read, we can learn on job and also improve ourselves, improve the way you talk, improve the way you treat your children, improve the way you even treat yourself and how you relationship manye ekindi ekiri important relationship imwe babiri niyo foundation y'abana bana okumukwetwa azimwe nk'abazire okumuku respectingana okumuku behavingana towards each other okumukwetwaza in general nikiyamba abana abana banyine bantu babareba imwe bamutengatenga twakubareba konkana bantu babareba hatu wano gambara abana ngo ba respectingane iwo yishe to respecting umukazi ningi umukazi to respecting ishe yatarho nozasumu utanka umugambura nabanywana bawambwe no rwoshija rwanje n'empare yonka mwene hatu mwana oyo no gamburishe akurire kandi nubabatuye so the way you talk even matters hari ibintu byotashibiko no gamba abana babara n'umuntu yakutera kamimano akaenda kutoka mu mbozo tatu nomanya reka tuganire reka abo kwano gizo protecting environment the image na image yo muziro n'ubu wakuba ikintu kiri kibiwo no bozo ko mu compound ko mu kishayi ubugambere wagaruka muka because abana benda kureba ecyo no bagambira ngo babe okiri we call them monkey see monkey do abana they learn by observing so bareba mame ko mame na jwaraje yitwa nasibe natugamba mutaje kushara kubuko kama na jwaraje nabo bamanya ngo cyo kugamba no kimanyiza kunga to kubasa kugambara abane kintu kimwe living a different lifestyle nuriyo mushumano nuriyo no yeyiba so icyo turakore yimwe kore mu abazire tukwatanise n'abandi abantu and seeking help ngo ba counselors obundi numbasa kutuyamba mu kukuza abana bitu washanga maybe umuzire nitwe turyabo umunshobi but we are too adamant to realize it.
norebe biro buri omwe nanda ngo atayo munjiye buri omwe ari omwe noho kushashura rent so tino shino kwa nangamba ukonka buri bona bendiho bwahwire tukagira ngo abana I still believe that community is rising omwana so hine area yend good hine area my sister good and even teaching them skills no sakushanga good at cooking, my sister is good at cleaning, and the times they visit their aunties and see they pick pictures, they are exposed, you expose them to better things. It is also important. It is important. Abantu parenting and inde twasigazayo obudakika nkabusha tubonka so bugambo bwawe bwamuhimu komuhumuriza komuzire komushaho notsigira butumwachi obutumu obunkubatida no kugira ngo ku parenting abana it is a noble cause nekintu cyotaka delegating no butwine ba sisters no butwine ba dad na ba mami na ba mbena ba uncle na ba but parenting your child you cannot delegate it to anyone. Tene kuchekore reka tugezeho ni mangu turibeze nturunda mwana sente zo zibera ruhango mu generation ege konka abantu katugume tubone hakire tube nabana bitu obamanye how are they feeling, how are they no ba reasoning about ibintu ni babereba bata what are their challenges, let be there for them. It doesn't need to you to be there the whole ko twachigambira bwire bwinje but create our schedule ube no moti obu bwiro nabwo abaho nziru abakushanga ngo bantu bakorana bajya ngo bori ibone bagitwara obuchumuro so that they can be with their children. So ni ukora parani urebe ukora abase kugira ngo wa creating ubwire bwo kubaho nabana bawe obegise mfre obegise skill obegise kube kutwazo mu bantu nyencha karabana baza kubera bo mugasho kandi bakuyambe kandi twe natushebere. Alright, twe bari munonga muri bisenje katei wa ukuba nitwe akasheshekeri izoba on programme ya sisimuka kana no kutuhereza ebitekateko byawe expertise yawe chikwatina n'enshonga zo kukuza abana enshonga zo kumbeka amaka aniko kutwagambire abana ni component ya mane chahika the future. Yes, to muntu borra but nyencha karen tumanya those no the parents of tomorrow, the leaders of tomorrow. So mumwana washango tamu kuzaje ko kutwagambo shanga yagenda in the future kana we are half baked we bari munonga kutereza obuhabuzi bwabo okiri muno reba TV wose tugamba nkwatanisa yabazire omukora abana babo kampami y'omwana ryokwe inecho wayega iwo muziro ryokwe inecho wayega kora bo byotakweza abana bawo bwire kora bo byotakubarebera mbinte bukwatine. Yes ntubaza kwantwenda finances but ninjira abana nchirenga aho twagenda mukuru mwana yakorata morals yewo mukomuziro mwegise cyabo kanyencha karetora blaming achitechi yakora kandi yo tomwerekere ekirungi echo gukora bari munongo abakirinitse ha programme ya asisimuka kandi abari Jemima Yebare hamwe na Sister Charity katuzo mukahumuro kace tuza kuba tugarukana muzeye BCC no ari aha naza kuba nakushemeza programme n'ekigendo misho okisha shaha ishatu zakashesho watakaruga.